nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ndizera neza ko mumeze neza ari nako murushaho kukaza ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Navuga yuko cyagarutse mu isura nshya ahugereranyije nuko cyari cyifashe mu mwaka ushize cyangwa se mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2021. Reka twerekeze mu karere ka Kayonza. Makuru avayo aravuga yuko umugabo wishe umugore amuziza ibihumbi 15 by'amafaranga y'u Rwanda yaburanishijwe mu ruhame. Mu karere ka Kayonza ni kamwe mu tugize intara y'Uburasirazuba mu murenge wa Nyamirama mu kagari ka Musumba, haburanishijwe mu ruhame umugabo witwa Harerimana Protogene ukekwaho kwica umugore bari inshuti amuziza ko yamufatanye amafaranga 15 yakekaga ko yayamwibye. N'ubwicanyi bwabaye mu ijoro ryo ku itariki ya 26 Kamena 2021 ubwo uyu Harerimana yari yiriwe asangira inzoga na Mukarukundo Esperance nk'uko uyu mugabo yabyemeye imbere y'urukiko. Harerimana Protogene yavuze ko nyuma yo kwica umugore ngo bari inshuti ngo bisanzwe, yagize ubwoba bwo kugumana umurambo maze agahitamo kuwucamo ibice bibiri akajya kuwujugunya mu bisimu. Uyu mugabo wari usanzwe akora akazi ko gucukura amabuye y'agaciro abazwi nk'imparata, ubwo yahishaga umurambo wa nyakwigendera mu bisimu waje kubonwa na polisi na RIB bafatanyije abaturage muri ako gace. Muri urubanza abacamanza b'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma arwaje kuburanisha uyu mugabo ahabereye icyaha rwahaye umwanya usesuye uyu Harerimana maze yiregura asaba kugabanyiriza ibihano ngo kuko ibyamubayeho byari nk'impanuka. Ubushinjacyaha bwavuze ko icyaha Harerimana akurikiranyweho cyo kwica Mukarukundo Esperance kitabaye nk'impanuka, ko yamwishe ku bushake bwe kandi abigambiriye. Bushingiye ku ngingo y'107 y'amategeko mpanabyaha, ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cyo gufungwa burundu. Bamwe mu baturage bari bitabiriye urubanza rwabereye mu ruhame bavuga ko rwabasigiye isomo ko kandi n'undi utekereza gukora icyaha yagakwiye gutekereza kabiri. Bahuriza ku cyifuzo cy'uko uyu mugabo yahanwa by'intangarugero ku buryo n'undi ufite umutima w'ubwicanyi yajya yibuka igihano cyahawe Harerimana agasubiza umutima ubuntu. Biteganyijwe ko urubanza ruzasomwa mu ruhame ku itariki ya 12 Kanama kuva mu kwezi kwa 8 2021 saa 5 z'amanywa, nk'uko aya makuru dukesha ikinyamakuru museke.com cyandikira ngo tabu Rwanda akomeza kugenda abivuga. Muri Mozambique abasirikare 100 b'u Rwanda bagiye kurwana ahitwa Cayi hatewe n'inyeshyamba. Ikinyamakuru BBC dukesha amakuru kivuga ko hari abasirikare 100 b'u Rwanda boherejwe gutabara ku biro by'ubutegetsi by'ahitwa Cayi mu karere ka Machomia ka Cabo Delgado, aho bivugwa ko inyeshyamba zateye. Ni mu gihe ahandi cyangwa se abandi ku cyumweru ndetse no kuwa mbere bari bahanganye n'inyeshyamba mu gace ka Awase, nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru Mediafax kivuga ko igitero cyo gufata Awase cyagabwe ku cyumweru kigakomeza kuwa mbere hagapfa benshi cyane mu mirwano ahanini ku ruhande rw'inyeshyamba. Kuba Awase yafashwe bivuze ko gufata umujyi wo ku cyambu cya Mochimbo wa the Prayer uri mu maboko y'abarwanyi kuva mu kwezi kwa 8 2020 nabyo biri hafi. Hagati ariko imodoka za gisirikare zikomeje kuboneka ziva ku mujyi uri ku cyambu cya Nachara mu ntara ya Nampula zigana mu majyaruguru muri Cabo Delgado. RDF kabikomeje gushimirwa n'abatari bake uburyo ikomeje kugira uruhare mu guhashya inyeshyamba muri kiriya gihugu cya Mozambique. Muri Ituri muri Kongo abasirikare 7 ba FARDC biciwe mu gico cy'inyeshyamba za ADF. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kiravuga ko kivuganye inyeshyamba 15 za ADF ariko nacyo kigatakaza abasirikare 7 muri teritwari ya Irumu ho mu ntara ya Ituri. Amakuru yashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri tariki 27 Nyakanga mu kiganiro n'itangazamakuru cya guverineri wa gisirikare w'intara. Guverineri wa gisirikare w'intara ya Ituri Lieutenant General Ruboya Nkashama Johnny yagize ati twishe inyeshyamba 15 za ADF dufata izindi 3 n'imbunda za PKM. Ati hari mu mirwano n'umwanzi hagati mu ishyamba rya Katanga Machine ati mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Boga muri teritwari ya Irumu. Yongeye ko inyeshyamba arizo zari zateze igico ingabo za FARDC ariko akaba arizo zihahurira n'ibyago, nk'uko inkuru dukesha cd ikomeza ibivuga. Muri iyo mirwano ariko guverineri wa Ituri yongeyeho ko abasirikare 7 ba FARDC nabo baguye muri ku rugamba. Yavuze kandi ku mutekano w'umuhanda uhuza Bena Akamanda, aho yavuze ko hashyizwe abasirikare bari kurinda kandi biri gutanga umusaruro. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali mu Rwanda rwategetse ko imirimbanyi
Aimable Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi. Rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha byo guhakana no guhishingiro jenoside. Karasira yatangaje ko ajuririye iki cyemezo cy'urukiko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Muri iki cyemezo gifunga by'agateganyo bwa Aimable Karasira uzaramba, umucamanza abanza kwibutsa imiterere y'ikirego ndetse n'uko imiburanire yagenze ku mpande zombi. Ku cyaha cyo guhakana jenoside, urukiko rwibutsa ko ubushinjacyaha buvuga ko impamvu zikomeye zituma gikekwaho ari uko Karasira yavuze amagambo ahakana jenoside yakorewe Abatutsi, aho yagoretse ukuri kuri jenoside avuga ko ihanurwa ry'indege yarimo Perezida Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya jenoside. Ku cyaha cyo guhishingiro jenoside, ubushinjacyaha buvuga ko yemeje ko jenoside yabaye yari ifite ishingiro kuko leta ya Habyarimana yayikoze yirwanaho. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, aregwa ko yavuze ko Umugabekazi Kanjogera yahagurukiraga ku mpinja kandi ko kuri uyu munsi amateka nk'ayo ntaho bayigisha. Ubushinjacyaha bunamurega ko yavuze ko Abatutsi bahunze muri 59 banze kwambarira ubucocera aho bambariye inkindi. Ni mu gihe ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, ubushinjacyaha bumuregesha akayabo k'amafaranga n'amadevizi bamusanganye habiwe ndetse no ku makonti atandukanye, bukavuga ko atashoboye gusobanura imvano yayo. Uregwa hakana ibyaha byose uko byakabaye, avuga ko ku cyaha cyo guhakana no guhishingiro jenoside ndetse n'icyaha cyo gukurura amacakubiri mu Banyarwanda amagambo yavuze atayamenya ngo kuko yayavugaga nta mita aheruka gufata kubera uburwayi bw'agahinda gakabije. Naho ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo, avuga ko amafaranga bamusanganye akomoka mu bihangano bye no mu nshuti n'abavandimwe bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Hari n'amafaranga avuga ko yayishyurwaga mu biganiro bye by'umuyoboro wa YouTube, ayo yakuye muri Suwede yaragiye kwiga n'ayakomora ku bukode bw'inzu y'umuryango we. Karasira kandi anavuga ko hari amafaranga yahabwaga nabo mu butasi bwa gisirikare bamusaba kwibasira batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Vode Kayitana bavuga ko inkomoko y'imitungo ya Karasira yose igaragara kandi ko andi magambo yavuganye n'ibitangazamakuru biboneka ko yaratameze neza. Bakavuga ko nta mpamvu zikomeye babona zatuma afungwa by'agateganyo. Bashingira kuri raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye, bagasaba ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa yidegembya bikamubera umwanya mwiza wo gukurikiranwa n'abaganga. Bakavuga ko mu kumurega hirengagijwe uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo buba bugomba kubahirizwa na leta. Bavuga ko amagambo yavuze nta na rimwe rigize icyaha. Urukiko rusanga Karasira yarakoresheje imvugo ihakana jenoside, avuga ko itateguwe, rukavuga ko ari bumwe mu buryo bwo kugaragaza ko itabayeho cyangwa kugabanya ubukana bwayo. Rugashimangira ko imvugo yakoresheje ari impamvu ituma akekwaho icyaha cyo guhakana jenoside. Rwavuze ko kuri Karasira rusanga hari ibyagezweho mu iperereza bituma akekwaho ibyaha, naho ko kuba byaravugwaga ko ibyo yavuze atarameze neza, urukiko rusanga nta kigaragaza ko amagambo yagaragaje yavuze arwaye ku buryo atabashaga kugenzura ibyo avuga, cyane ko ngo na raporo ya muganga itigeze igaragaza ko yaba yaratakaje ubushobozi mu gutekereza. Urukiko ruvuga ko kuba hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Karasira akekwaho icyaha agomba kugikurikiranwa hafunzwe, kuko aribwo buryo bwatuma icyaha gihagarara ntakomeze kwifashisha imbuga nkoranyambaga avuga amagambo ashobora gukurura amacakubiri, guhakana no guhishingiro jenoside. Naho ku ngingo yo kumurekura akajya kwivuza, urukiko rusanga ubuvuzi akenera haba muri gereza ndetse no muri kasho ya polisi abuhabwa, rukanzura ko nta mpungenge byakwiye gutera. Nyuma y'izo mpamvu zasobanuye, umucamanza Madamu Liberatu Wimana yategetse ko bwa Aimable Karasira uzaramba afungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi imbere y'urubanza mu mizi. Ijwi ry'Amerika yashatse ku murongo wa telefone abunganira Karasira ngo tumenye uko bakiriye iki cyemezo. Maître Gatera Gashabana yavuze ko kitabashimishije kandi ko biteguye kukijurira mu bihe bya vuba, kuko ngo umucamanza hari ingingo z'amategeko yirengagije, harimo na raporo ya muganga igaragaza ko Karasira arwaye. Umucamanza atasomye raporo yakozwe na muganga, kandi uriya muganga n'ubushinjacyaha bwari bwayisabye. Nyuma yaho baramusuzuma basanga koko yivuza muri sante mentale kuva mu 2003, kandi basanga hari za reaction bigaragaza ko koko afite ikibazo. Turasanga atitaye ku ngingo aho bavuga ko umucamanza ushinzwe gufata icyemezo cy'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo mu byo yita ku mibereho n'ubuzima bw'ushinzwe, kandi iriya ngingo ni indemyacyo. Impuguke mu by'indwara zo mu mutwe muganga Nobo Marara abarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane w'Uburayi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umuntu urwaye nka Karasira ikihutirwa bari ukuvuzwa mbere yo gufungwa. Nta nubwo ari